the very Reverend Canon Nathan Bob Zimwesige, Dean, St. James Cathedral, Bishop's Commissary, Ankole Diocese. Amakuru ga Pasika na n'ekisiibo. Pasika nikimanyisa Yesu okuza omwihamba akabonabona ahabwanje niwe ngo tukakira. Ekisiibo nikimanyisa okweyangisa ebintu wakwe nokora okabyeyangisa ebyo kukunda niwe okabonabona na Kristo. Aboka ekisiibo kinakakwate na Pasika ahabokuba Pasika neretwe ekisiibo. Hati Pasika niryo izoba eri Yesu arikuzokeraho eriba kweta Easter Sunday Pasika. Hati konka ekisiibo nkirigenyuma kyebiro 40 okusiiba nkimanyisa okweyangisa ebintu bwakwe nokunda okabonabona na Kristo ombiro 40 haza okubonabona kwawe kakuretera okworoba kandi kakuretera okumanya girihanga. Nabwe kyo okusiiba kwa okusebe kuba kwine ekigendererwa nosiibira ki obundi abaana bawe tebarije nobasiibira obundi esente zikuburire nosiibira ekyo obundi nosiiba ngokagira obusinge omumagara gawe otoine empaka otoine rwango ejura nekwamu nosiiba ngo abandi bakakureberaho bamanya ngo Yesu Kristo n'omusinguzi. Nakyo okusiiba okwo Yesu akakukora yaza omwihamba ebiro 40 ekiro n'izoba tararire nangu na Sitani yamushangayo yamurika amabari tugahindura emigati okarya. Yesu yagira ati tutungwa byokurya byonka konka ekigambo kyarahanga. Omukusiiba ekikusingura okusiiba okahoro inamani nokusoma ekigambo kyarahanga nokusoma Biblia. Nambwenu wasoma Isaya esura ya 58 negambira je okusiiba okushikire. Arabana bakwesiibya kwe kandi binitamu okesiibya kwe kandi oyine rwango okesiibya kwe oyine orugambo okwesiibya kwe oryo wayesiibya kwe nkimanyisa okugendera kimwe kugira ngo nyowe nayesiibya kwe abantu batandeba ngo nyesiibize kwe konka emitwarize yanjye okuhindura emitwarize. Nabukyo ekisiibo nkimanyisa omuntu okuhindura emitwarize ye. Then Pasika nuko kuzoka kwa Mukama witu Yesu Kristo akatoreka ekisiibo kukikumanyisa yaza omwihamba ebiro 40 yatoreka ekisiibo ekyo nikyo kisiibo 40 days. Then okurugayo kwe okwiza n'ekitinisa akaza mu Yerusalemu bakamureba nangwa akagamba ati emitima yanyu nendyarya wena nareba omuntu ngo nendyarya kandi yera kubagambira abantu abaje ahaba kundeba nabakuza kurira ebigambo ebi abantu nendyarya. Omuntu nobasa kubureba ayemerire ayine ekitinisa konka omunda atarwe nabo ky'abantu nendyarya. Haza oburyarya obu Yesu Kristo akasiiba abwitu. Nakyo kusiiba kwe namanyisa gute tumwikirize tuzomuche ekyara akore kyona tumenye icyo twakora. Nabwe cyo omukisiibo kisime kwega Yesu ebi yakozere nitwe ekibakwe omuruzungu twacheta emulate nkimanyisa ngo otoreze birya ebyabe nakora. Nabwe cyo wasoma Isaya 58 negambira okusiiba okushikire tokureba mugenzi wawe arikubi okamuyamba. Okusiiba okushikire tokureba enju yananka egwire okajombeka. Okusiiba okushikire tokushangana katine byokurya okamuhereza. Okusiiba okushikire tokweyangisa okashanga omuntu atine kyakujwara akajwara. Hato kuri kusiiba okushikire kureba nguyo na mugenzi wawe muriche ninga noyendeza mugenzi wawe okubaki. Nabyo niko kusiiba okushikire kugira ngo mugenzi wawe abeje hariho omushara ya Mukama witu hari kugira ngo okunde mugenzi wawe okwekunda hati tokukwekunda okukura noyekunda okwendeza mugenzi wawe. Haza nicyo kisiiba nicyo kikumanyisa ekigambo cyo kusiiba. Naho cyo okureba mugenzi wawe okwari niwe okenda nuko waba niwe okori okera mugenzi wawe nuko yaba akatiri umuntu ayenda bekubi buri umuntu ayenda beje. Naho cyo ko kwenda beje nuko kwenda na mugenzi wawe agira ata abeje. Naho cyo Pasika
njibasa ngo Yesu akasingura rufu okusingura Yesu bakambambo wakatanga sande yazuka resurrection day ejo niyo Pasika njibasa obusinguzi njibasa tindi cyakwasa kurema Yesu namanya byone nabo cyo mukamba bagirira imbabazi omukisibeki na Pasika eji mujetegerezeje Pasika Yesu akasingura nitwe turya basinguzi Yesu yasingura rufu nacho mutumwakire bwoba mumanyire kimwe mu Yesu ko yasinguye nitwa bakristayo nsingura kandi turyazo mwiguru nawe cyo turyayema nawe turyaba turumuyine abo kuba akasingura nitwe nza kusingura nacho kisibo kitu ncendera kwayo ninga kukibara cyahwireyo konka tugumizemu kandi utajoti ndiyo mu kisibo cyonka kundabirge mu kandi mugaruke mu binda otagarako bitana kunkembu apana otabigarukamo ninga kwegararo munanko mushabu nkempu no wayogire oyegere cyumu nacho mukaba bagire imbabazi musome Ishaya 5:8 za kuboreka okusibo kushikire okukunda na bagenzi banyu mukama agume nimwe.